السلام عليكم. دلوقتي انا هشرح اختلاف قدرات الكاباستورات على الكمبرسورات. تمام. يعني انت دلوقتي انا دلوقتي اهو طلعت على كباس 3 حصان كويس. كباس راكب عليه كاباستور كام؟ 45 ميكرو فراد. ده مش بتاعه. تمام. ده الكاباستور ده مش بتاعه. الكاباستور ده بتاع الاتنين وربع وما ينفعش يركب عليه، علشان كده هيزود حمل الدوران، حمل دوران الاستاتر. تمام. فانت بتغيره ماشي ب 55 او ب 60 ميكرو فراد اللي هو ده. تمام. عشان الكمبريسور يبقى عزمه مظبوط وامبيره مظبوط وكله تمام. نقول بقى قدرة الكاباستورات من اول للواحد ونص لغاية ال5 حصان. سم الله. الواحد ونص 35 ميكرو فراد زائد 5. الاتنين وربع 45 ميكرو فراد زائد 5. التلاتة حصان 55 ميكرو فراد زائد 5 أو 60 ميكرو فراد زائد 5. الأربعة 60 ميكرو فراد زائد 5. الخمسة 60 ميكرو فراد زائد 5 أو كاباستور فان لوحده. بالتوفيق للجميع.